Ove sezone, nakon svih ovih serija, uskoro ću vam predstaviti 5 novih. Ulazimo u 2025. godinu i očekuje se da će ovih 5 serija biti emitovane prije februara. Prije nego što počnemo da pričamo o ovim rekordnim serijama, ako ćete gledati neku od njih, pretplatite se na naš kanal i lajkajte video. Na taj način pokazujemo svima naš broj. Počnimo sa prvom serijom. Prva serija je Novi dan, koju proizvodi Ahja Pim. Glavne uloge igraju Ezgi Mola i Salih Bademći. Ova serija, koja je napisana s velikom ambicijom, ima vrlo snažnu temu. Nehir je žena koja je postala majka i zbog toga je pauzirala svoj posao kao advokat. Međutim, šokantan događaj vezan za njenog muža Serdara u potpunosti mijenja njen život. U ovoj seriji ćemo vidjeti i Nur Surer u ulozi Nehrinine Sekrvi, a cijeli glumački sastav uključuje i brojne poznate glumce. Snimanje će početi u januaru 2025. godine. Druga serija je Šafran. Ova serija će biti emitovana na ATV-u, a radnja prati priču o porodici koja se ponovo okuplja nakon velikih trauma. Glavna junakinja Hirčan će biti u centru radnje, a ulogu Hirčan igra legendarna glumca Aida Aksel. Treća serija je Jelen sa nožem, dramska serija koju produkcija Sureć Film uskoro predstavlja. Glavna uloga pripada Sumeji Aydogan, koju igra Ceylan, a serija se bavi ženom koja se bori sa životnim izazovima. Serija se fokusira na priču o djevojci koja je u mladosti bila prisiljena da se uda, a sad mora da prevaziđe mnoge prepreke. Također, njen partner u seriji je Burak Yoru. Četvrta serija je Jednom danu u Istanbulu, koja će biti emitovana na Erturk 1. Glavne uloge tumače Cihangir Ceyhan i Alina Boz, a radnja se bazira na dramskoj priči o ljubavi, poeziji i životnim izazovima. Cihangir Ceyhan je poznat po ulogama u serijama Čukur i Alev Alev, dok je Alina Boz poznata kroz seriju Paramparčad i Masali. Peta serija je Ešref, u kojoj glumi Čagataj Ulsoy. Radnja prati život 14-godišnjeg mladića Ešrefa koji se zaljubljuje u djevojčicu iz prošlosti koja sada postaje opasni neprijatelj. Ova serija će biti emitovana u januaru i jako obećava. Ako vam se svidjela ova lista serija, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal.